došli ste na 1000 metara nadmorske visine za samo, mislim, 15 minuta od grada. Pokušao sam da sve te uspomene stavim na jednom mjestu i najredije dođem ovdje, pustim ploču neku iz moje mladosti i tako mi prolazi vrijeme ovdje. Nešto na čem ne može da odoli ni najviši sladokusac ili, kako da rečem, gurman ovog svijeta. Ovaj kamen jeste ljut i jeste, ali ima nešto mnogo lijepo u njemu. Martin Cacović je prvi put dom napustio već sa 16 godina i otišao u svijet u potrazi za boljim sjutra. Mislio je da je vani bolje i da se ljepše živi. Boravio je u brojnim zemljama svijeta, plovio morima, a danas mu je Luka, njegova đedovina, u selu Rudine, nadomak Podgorice. Kad sam već od 16, mojih 17 godina, mada sam se ja rodio i podigao u gradu, već pošao po svijetu. Jedno vrijeme sam plovio po brodovima stranim. U zadnje vrijeme, prije nego što se oženio, sam bio 10 godina u Danskoj. Tako, pored svih tih džakonija, tako reći, svjetskih, ja sam se vratio tu na moju đedovinu, stvari formirao moje gazdinstvo na đedovini, tako da i u gradu, recimo, gdje imam stan i gdje su mi se djeca rodili i podigli, najmanje više vremena provodim tamo. Tako da sam tu i milo mi je zbog toga što sam tu i moja djeca, naravno, kojima je drago da su tu, i moj sin stariji koji voli lov i koji voli selo. Tu smo i provodimo lijepo vrijeme, naravno uz neku, eto da kažem, korist, jer seosko gazdinstvo funkcioniše, koje je registrovano na moga sina, i tako uz neki skromni, tako ime, tako može da se prođe lijepo. Koliko su danas mladi ljudi uopšte zainteresovani za svoju đedovinu? Da vam kažem nešto, ja ću poći od moje porodice. Moj, recimo, stariji sin Nikola, ako se rodio u sred grada i završio školu i sve, mislim u zadnje 2 godine dana da je većinom ovdje. Tako njegovi drugovi vidim koji su iz grada, ne prođe dan, čini mi se da nisu tu zajedno, tako da vidim da neki pomak postoji. Naravno, tu je i infrastruktura, kao što vidite, put je novi, tu je sad i internet, tu su sve blagodeti i povoljnosti koje čak i grad ima, tu su turisti koji redovno dolaze i koji sve više i više, znači može čovjek da nađe i sebi mir i neki profit da ostvari, od kojega naravno ne može da se obogati, ali može skromno da živi. Koliko god lagodan život bio vani, niđe ljepše ni bolje nije nego na svome. Vukli su ga korijeni, ognjištu i đedovini.
Došli ste na 1000 metara nadmorske visine za samo, mislim, 15 minuta od grada, 20 minuta koji je, mislim, na 46 do 50 metara nadmorske visine. Sama ta činjenica vam govori puno. Ovdje počinje Zatrijebač i zaseok u kojem smo sad se zove se Rudine, odavde pa do korita naprijed ima još 8 zaseoka. Zatrijebač je mjesto, ajde da rečem čuveno po zatrebačkoj kartoli, a ako bi već o tome mogao da pričam, naravno i po ljudima znamenitijih iz ovih krajeva, kojih je bilo puno, kako perjanika kod kralja Nikole, tako umnih ljudi, naučenih i tako dalje. Od ovdje gdje smo sad od početka sela do onog zadnjeg zaseoka tamo prije korita, možda ima jedno 40-ak kuća koji su stalno tu. Dobro, to ljeti oživi, znate, i dođu ljudi tu i provode vikende ili odmore ili nešto tako, ali mislim da ima oko 40-ak kuća koji su stalno tu i koji egzitiraju na ovom području. Iako je gradsko dijete, obožava selo, a još više prirodu i divljinu. Svako jutro budi se s pogledom na Lovćen, a Podgorica mu je na dlanu. Pođem ja recimo do bloke, do mog stana 1-2 dana, mislim da ne mogu da se stavim 3. dan. Tamo odmah je već tu nešto jače što me vuče ovamo. Tako da znao sam da ću naći svoj mir nekada ovamo, bez obzira što sam čitav život proveo po svijetu, nešto sam u posvijesti računao, ne čak ni u Podgoricu, moju dragu i najmiliju i najljepšem gradu na svijetu, nego malo ovdje i neka što sam ja našao mir, nego sam našao i mjesto gdje se okupljaju moji Podgoričani, da vam ne nabrajam sve ljude koji su dolazili, Podgoričke večeri smo iz reda svake godine organizovali, znači sve ljudi moji koji su značili nešto za Podgoricu, tu se okupljamo, nekih nažalost nema, ali mi što jesmo tu tradiciju podgoričku održavamo i te večeri podgoričke održavamo koje budu mnogo lijepe. Kako izgleda vaš jedan dan i ono što mi je posebno interesuje, kako izgleda to jedno buđenje na ovom mjestu? Sad ću da vam kažem. Evo, gdje Bog ima tu isprat, ima dolje i apartman u kojem spava moj sin Nikola stariji ili ponekad, ali mene se desi da dan, dva spavam recimo gore u kuću, dan, dva da spavam ovdje u ovim bungalovima i miris drveta osjetim kao što čujete i cvrku ptica ujutro, pogled na grad. Znači nešto što čovjek nema novaca sa kojim bi se to moglo platiti. Ja znam ljudi koji mi dolaze iz svijeta, koji su, da vam ne pričam što sve imaju, koliko novaca imaju i samo kaže da prespavam tu i nemojte mi ništa. Ili čak da ode u baštu i da sam u kartolu izvadi ili luk da izvadi iz bašte, bez obzira na sve novce njihove što ima. Znači ima nešto mnogo lijepo u tome. Ima nešto mnogo lijepo u tome. Očekujete li da će možda sutra vaša djeca nastaviti da brinu i da se staraju o svojoj džedovini kao što vi to danas radite? Da vam kažem nešto. Srećan sam što sam sve to tu napravio, eto koliko sam napravio. Srećan sam što sam na toj mojoj džedovini to napravio. Srećan sam što moji sinovi hoće tu da dođu, što tu borave i Nikola stariji posebno, što već počeo da se bavi lovom, već počeo da pobrda, da planinari. Znači, srećan sam zbog tog, jer sam siguran da će i moja djeca to da sačuvaju i da nastave tu tradiciju od mojeg džeda, prađeda, nisam ni znao, ali mojeg džeda, dao sam riječ sebi da za života moga ću sačuvam
to što je on zaradio krvavo, da rečem, ili kako već, to su oni znali u tom vremenu. Ovaj kamen jeste ljuti, jeste, ali ima nešto mnogo lijepo u njemu. Sjeća se Martin doba kada je selo bilo živo, kada je gotovo svaka kuća bila dom. Ljudi su tada teže živjeli, ali su bili srećniji. Ja se sjećam kao dijete, nisam se rodio tu ni podigao, ali sam dolazio kod mojeg džeda, naravno, i sjećam se da je selo bilo živo i da je tu bilo puno svijeta. Međutim, s početkom 70. godina narod je išao za boljim životom, trbuhom za kruhom, tako reći, i puno je njih pošlo onda u Ameriku ili negdje drugdje, tako da više nema one živosti kao nekad što je bilo i onih aktivnosti, naravno, što su ljudi tu znali da rade. Ovo je u suštini vaša džedovina, je li tako? To sam suština sve te priče i vaše emisije, zato nikad nisam rekao došao sam na očevinu, na oca pokojnog koje sam izuzetno volio i cijenio i nikad nisam htio da kažem došao sam na očevinu, nego sam došao na džedovinu. Kako je to moj džed zarađivao u ovom kršu ljutom i lijepom, naravno, kako je on sve to stekao, to je već priča za sebe koju ja znam donekle i dok sam živ i za života moga, naravno i moje dva sina, to će biti sačuvano i naravno napravljeno koliko još bude moglo više. Ja se sjećam na raspust ljetni, recimo kad sam dolazio ovdje, pa do skoro, mislim da je 91. bila kad je došla i struja ovdje. Znači, vrlo dobro pamtim petrolejke, vrlo dobro pamtim život bez TV-a, bez tako, da vam ne pominjem već internete i kompjutere koji znate kad su došli, ali vrlo dobro sam zapamtio i to vrijeme. I sad, i to je imalo neke tvoje draži, da se razumijemo, ponekad je ovdje ne stane struje, pa eto, kad upalim onu petrolejku i nešto, ima nekih draži i u tome, međutim i sami znate, bez svega ovoga više se ne može i to je činjenica, kako moja djeca, tako i ja, naravno, ako ne pročitamo one vijesti ujutro na onom telefonu, kao da nisam ništa napravio. Tako da su sve blagodeti došle te gradske, da rečem tako, ali isto čovjek ovdje ima svoj mir i svoju tišinu i Oduvijek je vjerovao da seoski turizam u Crnoj Gori ima budućnost. Danas tome i svjedoči, jer se mimo domaćih gostiju u staroj pjesmi okupljaju i stranci. Puno je stranaca, od kad se promovisao krug oko korita, ta ruta oko korita, panoramski prsten, Ministarstvo turizma pređašnje i Anka Kujović, koja je bila idejni tvorac tog projekta, napravili su puno, jer taj prsten je ubačen u sve kataloge i turističke i mislim da je već to otišlo u svijetu, sad taj projekat i mnogo je turista koji hvataju taj krug oko korita, tako da rečem, hvataju. Osim njih, puno mi je Podgoričana ovdje na moje zadovoljstvo, koji su, tako reći, svakodnevno tu, koji dođu da se vrate jednostavno u prošlost, da pojedu u Cicur, da pojedu u Krčamak, da vide neke stvari koje tu ja imam odavno, da poslušaju onaj gramofon i gramofonske ploče.
Znaju li danas mladi kako se uopšte koristi to? Mnogo mlađih ljudi ne znaju o čemu se radi, ne znaju da je to naš smalt kod starih, da ne rečem puno starih, bila jedina zabava i jedina razonuda osim televizije koja je nekada imala samo 2 programa ili 3, se sećam, 2 talijanska, jedan naš. Interesantno je da ljudi koji znaju to da potraže ploču koja im je ostala u sjećanje, a mislim imam sve žanrove, mislim ploča tu, interesantno da oni nađu tu ploču i za trenutak kad to puste, vrate se u ono vrijeme njihovo i u mladost i neko vrijeme koje je naravno prohujalo i koje se više neće vratiti, ali tu su neke stvari kojim čovjek može da se vrati na trenu, ona lijepa vremena u svoju mladost i pokušao sam da to sve te uspomene stavim na jednom mjestu i najradije dođem ovdje u ovom dijelu kad sam sam i pustim ploču neku iz moje mladosti i tako mi prolazi vrijeme ovdje. Osim gramofona vidimo tu na zidu i brojne druge rekvizite. E sad, šta biste onako posebno izdvojili, na šta vas najviše raduje i čini srećnim? Znači vam kada, tu su neki detalji iz Podgorice, tu je recimo slika iz Stare Varoši, ovdje isto detalji iz Podgorice davne. Vezan sam za Podgoricu i Podgorica će mi biti u srcu za života moga. Tu su još neki detalji, recimo, koje sam ja u mojoj mladosti koristio, ako ništa drugo, sad ću da vam pokažem, jedina naša razonuda u onom vremenu bili su, evo, pogledajte, romani koje smo čitali i koji se, mislim, nikad nisu, malo koji je imao kraj, na svakom je pisalo na zadnjoj strani nastavit će se i onda čovjek čeka tu narednu nedelju kad izađe da bi pošao opet da kupi jedan roman i da eto, tako, da na taj način provede neko vrijeme i da pročita. To je između ostalog. Alati koji su se koristili za poljoprivredu, stare slike koje danas bude uspomene na davna vremena, ali i čuvena petrolejka, krase porodičnu kolekciju Cacovića. Da, to je nešto što sam ja vrlo dobro zapamtio u staroj kući kod moga džeda, penjer ili petrolejka, kako bi već čovjek nazvao, ali imam ja tamo još stariji model od ovoga, koji sam vrlo dobro zapamtio, jer kao što vam rekao, strujem početkom 90-ih tek došlo ovdje na Doma grada, tako reći je bilo. To su neki detalji koji su sve skopčani sa mojom mladošću. Recimo telefon koji ponekad djeca sad ne znaju da je ovo telefon. I tu dođu, gledaju i ne znaju da je to telefon, a ja sam dobro zapamtio, pa jedan dugački kabel se stavi pa ga prinesi recimo u sobu da ne bi tata čuo ili majka kako ja pričam sa djevojkom. Tu je bilo naravno nekad i ona bravica koja se zaključavao telefon da se ne bi trošilo, znate, a jako je načina bilo da se i to izbjegne na neko tipkanje vam. Tako tu su bili neki detalji iz moje mladosti. Tu su recimo dio mojih uspomena. Tu je recimo dio mojih uspomena o ovom malom prozorčiću, tako da nazovem. To sam ja u majkinom krilu. To je za bilo kojeg više nema, tako reći, na ovom dijelu moja mladost i moje djetinjstvo. Na ovom dijelu sad vidi se vam u pozadini Ljubović. To je sad sve ispunjeno zgradama. Više nema ovih livada tu lijepih, tako i ova slika se zabijela. Sa mojih 16 godina sam i ja pošao u svijetu, to je spomenik Mozarta u Beču. Ovo je, mislim, 74. 5. godina bila u Švajcarskoj. Ovo je bilo jedno doba koje je mi isto mnogo drago.
76. godina i mojih 18 godina kad sam služio vojsku ili Jugoslovensku narodnu armiju, činjenica je ta ostala da se pričalo onda ako nije služio vojsku, taj teško će se i oženiti, znate, takva je to bila priča. Međutim, sad kao što znate, sad više nema ni vojske, nema ni ničeg od tog. To je slika iz Suetskog kanala dok sam plovio na brod. Tako, tu su sve neke uspomene kojima se ja uvijek rado sjećam i po meni mnogo lijepa vremena i bez obzira na sve blagodeti ovih vremena današnjih i svega lijepog, isto je to vrijeme u kojem se ja najradije mislima vratim. Osim prirode, lijepog pogleda i svježeg vazduha, trpeza zauzima posebno mjesto u ovom kraju. To što su nekada stari spremali i dan danas je na meniju ovog domaćinstva. Nešto na našem jelovniku ne možete naći sigurno neka jela ili morske plodove ili nešto tako daleko od toga. Najviše što se nalazi na našem jelovniku, najviše što se koristi, naravno, što bi bilo bez kačamak, cicvara, kuvana kartola, pečena kartola u reni, pečena kartola ispod pepela na onom kaminu kad ste vidjeli na onoj vatri, sir domaći, kučki, zatrvački, kako ko hoće da ga već nazove, čorba koja je kartolova, znači sva ona jela, kukuruzni lep, sva ona jela koji su možda ljudi nekada od nevolje jeli jer možda nisu imali za taj pšenični ili nešto tako, sva ta jela ne žale ljudi pare da daju da bi taj zalogaj, uslovno rečeno, starina pojeli. Kao što vidite, sve ovdje što je ispred nas, sve je to domaće i tako reći sad moderno, organski proizvodi u kojima nema apsolutno ništa, nikakvih pesticida ili tako reći. Pogledajte mlijeko domaće. Šta najviše vole turisti i posjetioci da jedu? Pa da vam kažem, dolaze ljudi raznih profila i mnogo stranaca koji imaju novaca da jedu po svim hotelima ovog svijeta. Međutim, kad njima stavite ovo pred njihove oči, oni već ne znaju od čega da počnu. Najviše traže stranci, nešto naše tradicionalno, a tu je naravno naša cicvara, naše tradicionalno, vidite to. Znači, hoće to i ne mogu da znaju što ih je snašlo kad kušaju. Naravno, tu je i kačamak naš tradicionalan, kojeg ne bi zamijenio za nijedno jelo na svijetu. Tu je naravno sir sa ovih prostora, domaća pršuta, kao što vidite, pita koja je savijača domaća. Tu je znači sve, skorup, priganice, to je znači nešto na čem ne može da odoli ni najviši sladokusac ili, kako da rečem, gurman ovog svijeta. Tako da, teško ko može u svijetu naći ovo, mada imaju oni svoje đakonije, ali ipak je nama mnogo draže ovo naše, ovo parče hleba domaćeg i ovo parče sira nego sve te njihove đakonije. Sve se to peče na tradicionalan način, hleb domaći u sporet na drva ili iz posača. Evo vidite. Evo pogledajte. Teško da to može neđe da se nađe u svim zemljama ovoga svijeta, a da vam ne pričam za našu pršutu ili za kartolu zatrbačku,
koja je brend u svijetu, a ne samo kod nas. Vidio je Martin svijeta i ljudi, ali niđe ljepše zemlje, ni boljih domaćina od Crne Gore i Crnogoraca. Zato se i vratio i sada se trudi da svima, posebno strancima, prenese ljubaznost i ukuse svoje domovine.